Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umayak man makikape na nang. Ay wala, si kamutan ti makamu nga agtimplay ti kapay mrolda na nakaw. Naibus mo't nga minon ti barako iji balay. Ado pa'y tindulin ko a barako dita, mga laka Ala, mangtid kayo man nga ron na nang. Tapno saan nga isupay magatang. Mala, agkapay-kapay, mangisuputak to inton madamdama. Ay wun gayam, kumusta matan ti apo ko kan manugang ka Nasayat lang tamay. Iso na lang, awan mo tar aramidin ni Loisa. Ay tala agil ilad tar aramidin na. Di na pa'y masangot yung dalusmat. Kung sagpaminsan lang nagluto. Ay nawaw, aganos ka, anak ka. Gagangay na atakaan anak na ka nga raw. Apay nga ni Mari Janice. Uray ka anak na idi kat itimplaan na lata nila kayo na itikapi. Makapagluto pa'y. Saan ba't nga papadadagiti babae ay rolda na nakaw? Isa lumukluk magda di Aloysa. Tawan mo't aramidin na iji balay. Hindi kagsaw akas ta nakaw. Ano sampay laang kas nakunak itayan. Kapaspas ngay na laang. Tinapatagkat as-asikaswan na ti anak yaw. Ay nawaw, ano ang tayo supot mo aprutas, Janice bakag? Para ka ni Mari Loisa daytoy, dariyaw lakay. Mapan ko man sa rungkaran. Kunak manod dati meeting nyo yung pagadalan ita bakag? Inton malumpay dayjay lakay. Nasapa pa'y mag. Kunak ano itang agsapa? Saan? Wan gayam. Kinasayak tinatang ngay nyawid mo. Ipadawat ko iti kumarek. Naimbaglaang nga inayon na iti sidsidaan da. Okay lang bakag? Nayunam kit di Sigurado ka? Wen, nababamat lang tinatang ita. Sige, agyaman ak unay lakay. Sigurado ang maragsakan ti kumarek. Agtugaw ka, Mari Janice. Agyaman ak mare. Adto'y tinatangkan prutas. Ay nawang, nagadon, Mare. Uwan mare, adumot ngamin ti istak ije balay. Ay na, agyaman ak tanangyag ka, Mare. At damanin abastumi. Uwan mare. Mayat no aduti ka ng aprutas tapno adadid dyan ni Bibay. Amangan no awan pa'y makalawas kat naibusan tinted mo, Mare. Nadlaw ko ngamin asipod nagpas ngaya. Kat kanayo nakmutin amabisin. Gagangay na amare. Kasta talaga no agpadpadede ka. Kasta akmut lang ide. Ay, kas jay gayam day jay, Mare. Uwan mare. Kat, kumusta mo't tan ngay ni Bebe? Nasaya at mo't, Mare. Isu na lang taal daw mo't tirabina. No naimas titurog na di, maturog kamot ngamin, Mare. Tapno makaina na kamot. Wan, Mare, day tater aramida. Ngamno daduma, mabutengak, taagungot nila kay kong. Apay ngay mo't, Mare. Ay na, Mare, numadanunan nak anakailad, kusilapan nak iti kastaunay. Agrubata kon bagay. Ay mabiit la ang roldan lakay. Apay ka de. Mabalin ka di nga igatangan nak iti kastoy. Ay nabaw. Kanya na ita. Ay trending a donut lakay. Naitan samad di donut anangina. Saan? 25 lang ti maysa. Alan igatangan nak oray 2 piraso lang no iso. Igatangan nak to no agawid ka. Kumpurmimot ipagpagatang mo. Amumot ang manula ang tisweldo. Uray 2 lang lakay. Naimbaglaang apang ramanak. Ala, makitan to no makabali ak ka ni boss. Manula mo ti purdiyak iti may saldaw. Ay na, agyaman aklaw na lakay.
Gumatang kan tumit lang iti prutas wan. Uray tay saglala ka laang. Ay nawaw, dahil tilagan, tinapati iti prutas sa ginatangkaw. Wan lakay. Unay kan Loisa. Inibus mo lang arudan ti donat. Ada pa'y prutas ang intad ni Kumarin Tianis. Ita, dahil tilagan, tinabatay. Mabilbilang langan. Jay daduma, kinan ko iti rabi. Na yan. Gastos manen Pasensya kan lakay. Panagriknak ngamin kat kanayo nak amabisin. Agtipid ka man, Mike. Di ka kadi agungot lakay. Sino ti sana makaungat no kastalaan? Italaang mo't lakay. Awan na nga ruda na raramidam dito balay. Kasta ka pa. Agrubota ka. Amang ano, ag-high blood pa dito. Naalam ka din ti sweldom lakay. Ay nawaw. Apay ati swildok man ang ti salsalud-suram. Naibos ngamin ti prutas kan cookies. Ay nawaw. Agraman di cookies sa kagat-gatang ko na ibusan. Wan lakay. Mamin ano ayang ibagak nga agtipid ka. Sorry alakay. Dahil talagil ilad kan ibus lang iti abasto ti aramidam dito balay. Iso ang lumuk-lukmag ka kasta. Ni, nakariingan ni baby. Mapan ko pa'y kitaan. Rumanak wait. Mapanak itayan ni nanan. Dumawatak no da prutas na. Awanan tigam ko akwarta. Anya man ang aramidam dito'y balay, Rolda na nakaw. Amang ano da prutas mo no oray anya amakmakan nga indulin nyo di tananang. Ay nawaw, an-anwaw manakaw. Anya kumapay nga ay. Kanan ni bakit ko Nalabas ti kinarawat na radya Aloysa. Anya? Awal na ti bagan ano di makan. Makan la kanayo nan. Saan ba't nga agunay ijibalay? Iso lumuk-luk magtakas dyan amin. Gagangay ti breastfeeding nga ina, anak ko. No daduma kat kaslay gagagara na mo't nga may nanang. No para kanyak, saanin ang normal ti kasjay. Iras-rason na lagan ti anak may tapno marasonan na tinalabas sa kinarawot na. Ay, di kagsawa kastay ti asawa manakaw. Mawatam kumamot Masiksikoranak nga rudan. Mala, mangituludak to iti saba iti ayan yaw numaluom ti impaluom kaw. Asap nanang. Sigurado ngagbirok da iti makan no awan mayawid kaw. Nangyagak iti saba, Loisa, anak kaw. Ay nawaw, agyaman aklaunay nanang. At damot laangan ti meriendaak. Wala, mangan ka iti adaw. Kasta aramidak nanang. Ngam no daduma, makaungot nila kay ko. Ay, di mulatan ikaskaso ni Roldan anak kaw. Uray anya pa iti bagbagan mangan kalata. Narigat numabisinan ka kat adda ni baby. Wala nang, agyaman aklaw na itintadyo Awan na yaman na. Agawid akmat laang. Taado ti agururay at trabaho ijay balay. Umayak to sumarungkar no sa anak abise. Wala nang, agan-anad kayo. Mangmangan ka manay? Ni, adda ka mat gaya man lakay. Mangmangan ka itay pimanawak. Itatanagawid ak. Mangmangan kalata. Mabisinak ngamin lakay. Ay nawaw ka. Di talagang mangan ti amom nga ramidan. Ay, kumusta nga iti trabahom lakay? Nasayat lang ta. Hanggang masiksikurana ka mangkit-kita kan ka. Apay mat. Normal laang matimangan. Ayun gayam, nagluto ak iti pangrabyanta. Isulaang mat ni amok maitulong ko kan ka ita. Nalabasan ti kasta kinarawat mo. Numaibos ti inyag ni nanang asaba. Di mo namaan na gumatangak tumanag. Mangan kalangan ni tinapoy no iso. Adumat ti toyo dita. Makatipid tayo pa Anya? Kaslad da nadagsa na parikot mo pari Roldan. Masiksikuраnak nga rod, pari Daryaw. Ay nawaw. Anya launay ti pakasikuran pare. Tinalabas sa kinarawat ni misis ko Anya? Nalabas na di Aloysa pare. Awan amo ng aramidon no di ti mangibos iti abastumi. Kastamat lang ni bakit ko di ka anak na pare.
Wen, amok nagpadpadidi. Hanggang nalabas mo't nga minan ti kas diakin narawat ti asawak pare. Saanan ang normal. Di ka payagyaman, tamayat ti appetite ni bakit mo pare. Adda ti didiin ti anak yaw. O kailangan ko mano saan nalalabas. Ited mulat ano niya ti kayat na kanan pare. Ano sampay lang ni bakit mo. Narigat mo't lang no mabisinan. Kaasay ti anak yaw. Makamumat dita na. Umak mo tayo. Ay, unay matan ti kasday nga isawsawang ti kumparim dariyaw lakay. Naglatak nga rod bakit. Nalabas ti kinarawat ni bakit ka kung kunanakit din. Ay, una yun. Di namat panunutan nga agpadpadidi ni bakat na. Ay, nawaw. Dayta nga rod bakit. Nukas jay abanag. Itatal na nalatta ko man. Sana masapol nga istorya na pailang iti sabali a tao. Day takot nga rod. Mapabainan mo't piman ni bakat na iti kasta nga ibagbagana. Nulitin na pa iti kasjay. Bagbaga ka talaga dahi jay a tao. Wan man, barang agnakam, isurum kinkwana no anya ti inaramid mo idi nagbalinak mo't arawat, tabarang pagadalan na lakay. Wan bakit? Kasta ti aramidak no agkita kami manan. Nangyagak iti bibing ka, Mari Loisa. Ay nawaw, nakababain mat kan ka, Mari Janice. Ay na, anya nga'y kumatipagbainam kat kumari nakmet. Ibain naktupay ti asawak, Mare. Nalabas ka no ti kinarawat ko. Day tamot lang, tis istoryaan na kanila kay ko, Mare. Ay, diya ka mo, Mare. Pulos asaan agim matgatang iti prutas. Wano uray anya ko maamerienda. Mangan ka itiin na puy, taado mat ti tuyo. Kunanaki di. Ay na, saan mat amabalin nga inapoy kan tuyo laang tikan ka na, Mare. Agul uli makaklatan, Mare. Tano adda ipagatang ko, agungot adagos. Ay, nagrigat ti maaddan iti asawa akas tatigalad na, Mare. Naimbaglangan ata saan akas nila kay ko. Ura jak tupay ibaga ide kat gatangan na latta. Nagasat ka no kasta nila kay mo, Mare. Talaga siguro nga adda dagiti lalaki asaan ang makaawat. May saditan nila kay ko. Ay, bagbagaan yun tuman ni Roldan na nais ka. Ay nawaw, anya tinarabid ni Roldan Janice nakaw. Adamot imimot day tanga anak yun, nana. Bisbisinan na ti manugang yaw. Anya? Napan ko sinarungkaran da Mariloy sa itay. Awan pulos ti makitak aprutas ije lamisaan da. Di na maawatan at talaga akas siya dagiti babae. Saan metket anangina ti cravings ni Mariloy sa no tutuusan, nana. Binagbagak mo tiday. Jakim pagaraw pakas tagayam tar aramidan na. Ay ket bagbagaan nyo manan, anana. No daduma, istoryaan na pa'y arawat ni bakit na. Saan mat anasaya at nga imutan na ni bakit na nang runa kat ada baby da. Imbis amaragsakan, taadutikan kanan ni bakit na. Saan taagreklamo pa'y kit day? Agtugaw ka man, tada na patangay bagakan karuldan. Ay nawaw. Ano ti pagayo na nang? Pangaasim man, tadi mo bisbisinan ni bakit mau. Ay, sino tinangibaga ka na kayo ang mabisbisinan da di Aloysa? Wano, nagpulong ka na kayo? Ni Janice, akalugaran tayo tinangibaga kanyak. May samot da di babae. Istorya kanupay kadagiti kalugaran tayo, arawat ni bakit mau. Saan anasaya at tikasta anak kau? No adda ti kayat di bakit mo akanon, ay katitad mo Anya laeng met ngay di gumatang ka iti prutas para kenkwana. Kasta nga rin mo. Papakpakan lang kat awan mat aramidon na iti palay. Anya nga awan aramidan na. No awan ni Loisa, asinaw ti mga sikaso iti anak yaw. Agpanunot ka man pa'y sakbay ng agsaw ka. Sana kasta nga una emetan ti reklamo. Romabeen pari Roldan. Saan ka pa'y kading agawet? Saan pa'y pare? Jak amon kasano asangwak ni misis ko. Apay paray? Namiris ko, kamali di nararamid ko.
Awan na rupak nga isangok kan ko na. Ay, nawaw. Day talang gayam pare. Hamom noon niya tirumbang aramidang pare. Bumawi ka ni misis mo. Kasan mo ngay pare? Gumatang kay ti pasarabo na. Imposible asaan pa ya maragsakan ni bakit mo pare. Pasarabok para kin ka, bakit? Ay nawaw, anya day talakay. Tay paboritom Apay matang kapailaan. Una, ta nabayag mo ta na di nauding ang gatangan ka, bakit? Agyaman naklaunay lakay. Bakit? Pasensyakan ka na iti na isang sawang ko iti kalabas. Nagkamaliak. Okay lang lakay. Maawatan ka. No maalak ti sweldok, gumatangak to iti ado a prutas. Masapula mangan ka iti nasusustansya amakan. Tapno ada didyan ti anak ta. Maawatan ka na bakit? Isa manipo dita. Ikarit, sana kung nagreklamo. Napanak ijay balayo idi napalabas nga aldaw. Kas makita, naragsak ni bakit mo anak ko. Unata okay kami nanang. Adaw tinakitak nga abasto na itilamesaan niyaw. Siyak tigim matang karagijay nanang. Naimbag man, tapi nakawan na ka ti asawam. Di mawi akin ko na. Kan inkarit asaan akong nagreklamo pa. Nagasat ka, tanapakawan na ka adagaws. Wan matpiman nanang. Awan makunak iti asawak. Demon ulit ang tikas ngay naramid mo, Agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay amang isawang ka itidakas. Kundi ka kuma nagreklamo. Maawatam kumati sitwasyon ni bakit mao. Tasaan anala ka, timang padakkel iti ubeng. Ay, nawaw! Nalawa apan nakaawa ti kasapulan tapno maliklikan ti saan apakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.